Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Nasaysaya at ti simple abiyag, ngemtay agpamarang abaknang, nga uray awanan. Tampok ditoy, programa tayo, Kastalatibyan! Girl, si Mang Peton na ito in-order ko, oh. Anya man nanday ta in-order mo. Inaldaw samot nga da sumangpat nga order mo. Agore atay pakitaken ka. Jaran! Oh, anya data? Wireless tumbler nga da Bluetooth speaker na. Ah? Adda kasta? Of course, ti pagmayatan na ito'y, kabayatan nga agim inumak, agsilaw-silaw. Siyempre, pang-attract ka ti boys, ano? Sagmamanungay data. Nakasale ita. Surok lang 2,000. Iso nga order ka matyan, ah. Ah? Ay sus, nagnina magayam. Sweldo next week, girl. At the Bluetooth speaker na dito. Iso nga, ay, sosyal. Luisa, at to'y tibil tayo iti kuryente itabulan. Na, apay aman sapol nga ibagayo kanya. Ipalpalagip ko lang, ah. Ipigkat ko dito'y readout ti ref. Tano makitam, 1.5 ti bayadan. Ni manang ati singirin yung agkarabuya iti TV. 500 kanumay ti bayadan na. Ni, apay ngay 500 lang. Asino ngay timang bayad iti sangaribaw. Kitsi ka, ah. Asino pa'y kumati sa baling agbayad ngay. Apay ngay asyak. Gapo, tasika ti mga opisina. Gapu tamang opisina akon, siya akon ti agbayad iti dakal. Madimot aday ta. Anwam nga rod nga iti dakkel asweldom. Gapo ta siyak, pamilyado ak. Uray saan mabalin? Imbagkan ka, Luisa, ta single ka. Wen nga rod Apay, anwam aya ti sweldom, Luisa. Ha? Awan samot urnong mo. Hello, girl. Na, unay matan day taapa nagkidem-kidem mo. Obvious ba? Nagpalong eyelashes ka. May bagay ka din iti boss lady fierce akiiday ko. Asino ngay tinangaramid din Dita baro alo ka da parlor. 50% discount ta grand opening day di Kalman. Apay adinak man labi nagaan. Ay, jak amo kayat mo mati pumintas. Manungay ti pinagbayad mo. Nalakalaang besi. Manungarod. 4,999 lang. Kunam 50% discount. Katwan. Discounted day tan. Katap na makadiscount ka pa, ibagam lang tinagan ko. Talaga? Napan kan. Total, sweldo tayo inton bigkan. Nanang, si kamot tanti aglutluto. Ayan ngay ni Luisa. Saan ka no mabalin nga agluto? Ay, uray kumaan, nutulungan na ka nga agimuri ka dagiti nateng. Kapapaparlor na. Pinaatidog na mo dagiti kuhuna. Tsaka munuan niya ti awag iti dayjay. Ay, dagita ti paggasgastusan na ita. Dayta pa nagpaarjud na. Ay, kabay amon ta kwarta na may. Wen kuma agurnong kit di tabalasang pailaang. Ay na, Luisa. Kasano ngay asidaam day tabangos kat nagatidog mata ko. Nail extension ti awag dito, manang. Wen nga rod, ang parparigatem la day tabagim. Ay, kasano ka nga rod ang makalaba ita? Amin to mga amin kat pagproblemaam. Kan kasano ka nga agderamos kat nagatidog dagita kurimatmat mo. Ay na, problema kunday tamanang. Apay aya apakibiyangam amin. Unay kalakit din aya, Luisa.
nagpanail extension ka pa gayam, girl. Bagay ko ka de. Katwala. Super duper sosyalera ka na talaga. Dahito nga'y eyelash extension ko. Masatidog samat na ito kurimat-mat mo nga medisya. Apay ti ko nang paatiwakin ka. Ay, pati na itakiday mo, pimus ko. Oy, naka-package dahito yan niya. Apay asan bang yung magbaga kanyak nga nagayam kasta package. Inkan alaan jay payslip mo. Ay, andan niya sweldo tayo. Ay, manungay di na sweldo. Saan mo nadamagan? Inka di alaan ng jay payslip mo. Kanya mo din. Apay akastoy. Makasangit ka? Nakaawat iti day tapi islip mo. Whiness. Anya huwaynes. Negative mata di sweldo, ma'am. Inkaltas ko nga mindita, jay salary advance mo 5,000. Jay ngay utang mo iti SSS, pag-ibig, kaskada, jay co-op loan mo pa'y gayam. Gusto, ma'am. Please, di mo nituloy pa. Tsaka kaya dadanggan, natapalawag mo. Hay, jak amo no apay amagmagnata. Mabalinta mo ti aglogan iti jeep, no tricycle. Wala ka di kwartam dita. Pangala ako mangay. You mean, agpadpada ta? Agpadpada ta mga min ang nagpaparlor. Ang nag-order ta pa iti online iti tumbler with Bluetooth. Agpadpada tang awan kwartana, ti kayat mo asawan. Hay, apay si ka. Manuti na sweldom. Negative. Sika nga eh. Saan ang negative? Adamot ang nabati basit. Ay, ang lugar ta karutan, tali, namanog ako na magmag na. Ilibre na ko na. Kurang di kwartak para kadata. Kita aman na ito. Agpada tamat gaya man negative. Sa anak ang negative niya, excuse me. Mano ay ang amin tinasweldo. Luisa, nasaya at tasimmangpat kan. Ay na, nabanugak manang. Dinakman sabat-sabatin. Ayan na nga, jay inayon mo iti pagbayad iti kuryente. Anya, Jay sa nga ribom, apagbayad iti kuryente. awang kwartak. Ha? Kasano nga awan? Katno kasusweldom. Ay basta, awan. Tilan tumat ngamin paggasgastosam. Oo, nanay. Kita ang manday ta kurimat-mat mo, matintinag. Anya, Ay, agsarming ka tapno makita. Anay, di yung matguyudan aday takuri matmat ko. Nagsakit. Anay Ay, ko. inayadag mga ikatay. Kunak manuag na rayon daytoy. Inglu na mga lagayam. Ay, naglingutak ngamin anagnag na iso anay kat. Nagriga nga ikatay dyan na duma. Sapay nagngina timbayan ko. Makarte, bagsalatan tapno maikat ka lang araw. No kartiba nyo, di pa ikat maikat amin ako rimatmat ko. Ay kawan ano sama? Anyagay nga raw. Anyan ton nga iti lang ka mapanagtrabaho. Katawaan dakton Dayta ti maganap ti tao ana parambang. Anay ko na. Apay, mo pa'y ayan ang nagdipagsasaw ako nana. Nasaysaya at ti simple abiyag. Ngamtay agpamarang abak nang nga uray awanan. Nanang, apay dagito'y nagado ako ko, anay basura. Dagiti plastic ako ko ni Luisa. Plastic mo't gayam. Ay, jakman amaw na nagbidamat ang natuklap. Saan siguro anasaya at tipan nakaipigkat na, nanang? Sapay nagngina ka no ti pinagbayad da iji parlor a pinagparabidan da. Ay, napekida nga rod Na-scam kunam kidi At da amin ditan nanang. Nagnanayo nun na-scam kan napekida. Ay, awanan talaga ang nalukon da Luisa. Ay, girl, apay nga da ka dito likon. Ay, kat mga anak ko na. Nagbalon ka?
Kunak man iji kantin ti panganam. Sikan ati mangan ije kantin. Apa nga iba unak ijay. Dito'y mati kayat ko apanganan. Ala, lukata mo na itabalon mo. Jak kayat. Sikan ati umuna amang lukat di tabalon mo. Di mo katawan to sidak, ah? Ni, awan mo ti sidam. Ada sukar dahi tayo napuy ko. Sika, anyat sidam. Dayto di mo katkatawaan dayto si daek ati napaa. Oh, asan ako mga katawa akit asukar lang matisidak. Imbakit di ata dapat tinapaabalon mo. Siyak, pulos nga awan kwarta. Agpada ta, iso nga anusan tan ati agbalon iti inaldaw. Nanang, inak agtrabahon. Ay, wala anak ka. Adda ka di kwartayo dita. Awan pagplitik. Si Kapay, amang opisina ti maawanan iti kwarta. Awan nga road. Awan mo't kwartak. Adda nga ta kwarta ni Manang. Ada kado naglakaw iti mula daan natag. Idawatan da man nanang. Awan at talaga ti pagplitik. Ikampay bang kano ni ading mau iti pagplete na. Anya? Awan pagplete na, nanang? Awan kano apulaos. Mala, ikamaw. Nasukatak taw inton mahalak di pensyon ko. Ay, unay lakit din, aya. Mala ikamaw. Nasukatak inton mahalak di pensyon ko kunakmat. Apay nga rod ada kayo ti imbaon na ngay, adumawat, nanang. Iso kumaate imay, tauray na yun at ti itid ko. Kumabain nga ta, ah? Ay, una yan. Ay, kastala ti biyaga. No na kumati agurnong iti kwarta na. Di addalat ta kauten na no agkasapulan iti kwarta. Ita, rumbeng nga amunan ti aramidan na iti kwarta na. Oh, aping yung basura mo tanji in-order mo ijay online at Tumblr mo. Kasan no, agtid-tid matan, kan saan matan nga ag-function yung Bluetooth speaker na. Anya? Ay, sapay nagngina. Saan ka ako man nag-orderin? Sayang di kwarta. Ay, i-cancel ko na dagos di order ko. Kat umay dan sa i-deliveran. I-cancel ko na. Jak kaya ti agbayad iti jakmet mausaran niya. Nasa isayad pa yung cancel mo. Tas saan na napintas ti kalidad na. Adapay nga min jailon ko anas ka na bayada. Agpadatan Iso nga mom, feeling ko volunteer employee aklang. Tawan mo't mabatbati iti sweldo. Same here, girl. Oh, anya nga iti aramidan nyo. Umay kayo ni iti kantin ta lunch breaken. Maudi kami, ma'am. Un ma'am, maudi kami. Dandani tayo nagsweldo. Pangitritan nyo kanyak ngay. Ha? Ada ka di masweldo mi, ma'am. O manang, bayad dagi jay in-inted mo a pinagplet-pletek. Uy, nagsweldo kan? Ada aya na bati. Saan mo aginastos amin? Baybayadan ka lang arudon. Saan mo abayadan, ading ko? Urnongam kit data narigat ti awan urnong na. Ay, thank you, manang. Iso alikli ka mun ti aggastos iti awan kas eskan na. Narigat ti awan kwarta na, idinto tagtrab-trabaho ka mang. Uy, bakla, adda nakita ka sale ijay online. Agasam, buy one, take one. Ay, sana kung interesado, iti kakasta. Ay, awan mo't nga agpayson ti agsangpad nga order mo. May bayadak pa nga min na iti loan ko. Sa bagay, uray siyak mo't kit di Nasken nga agbayadak pa iti loan ko. Ken, mom, agupen ako niti bank account ko. Ay, aggidan tanto man gayam. Apay, kayat mo met, girl. Kutmun disiplinado ak itan iti pangigasgastusak iti sweldo. Dahita, di ko na da financial planning, girl.
Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Nasaysaya at ti simple abiyag. Ngem ti agpamarang abaknang nga uray awanan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. An-anwem ti Mr. a degree holder, nunimot Mrs. ti bill payer. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Ay, nagrigat ti umakar iti rumanya, Ma'am Donna. Ay, wan nga rod. Jack pa'y nayakar amin dagiti gamit ko ija sigod a room ko. Apay, kaano da aya arugyan at tarimaanan da ito building tayo. Next week sa kanong aminan. Iso ako na ni Ma'am Principal nga yakar tayon dagiti gamit tayo. Mano nga taabulan nga aramidan da. Jack mo man. Sa bagay, mayaton inton malpas ti baro a building. Sosyal to nakitaan da ito iskwelaan tayo. Ay, kastoy latamanan ti masang patak dito'y balay. Ah, ang takagaya mo, lab. Lablabidam. Ne, agunget ka manin. Kasano? Pinanawan ka nga ag cellphone. Masangputan ka latang ag cellphone. San mo't, lab? Anya saan mat? Pinanawan nak nga cellphone ije kusina. Ita, dito yung mutan salas ti pag cellphoneak. Naglaing kan, taag buy-buya ka pa iti TV? Awan mo't ngamin maaramid. Anya nga awan? Nagadu dita ti mabalin aser ka na trabaho. Ti ko namkit di, sadot ka. Ay nga, nagunget manen ni lab ko. Oh, alda ka ti ginatang mo asidaan dita. Inkalutunan tanay, mabisina ko. Hello, ma'am. Hello, matkan ka. Oh, nalpas mo ang lesson plan mo. Ay na, kasano amasangok, kat madamaak pailang nga gin-inaw. Siyak, nalpas kon tay lesson plan ko. Nilakay ko ngamin tinagluto kan naginaw. Imbag man, tanaanos nila kay mo. Una, nagkapoy di trabaho na. Ngam saan ang nareklamo nilakay ko. Nagswerte ka, ma'am. Siyak, nilakay ko, awan lang aruden trabaho na, sadot pa'y. Alakit ano sam atay sumuti kinayat mo. Nangato ti standard na, ta college graduate ka no. Sana akayat ti asi-asi a trabaho. Mal, aginaw ka nga roden. Tasya, agbuya ak iti teleserye. Di mo liplipatan yung lesson plan mo, ha? Wan, ma'am. Lab, Rabin. Di na man kalbi-kalbitan. Tanabamban nugak ang nagaramid iti lesson plan ko. Apay aya, anak unget ka akanayo. Gaputa syakmat lang amin ti aggas-gastos dito'y balay. Nagbiro ka kumamat iti trabaho mga men. Urayek nga ron, di trabaho ang managerial. Maturog ka man langan. Makauma ka na kasarsarita. Di na kalbi-kalbitan eh. Panagkunak, mabiit amalpas da ito building tayo. Tanagado dagiti trabahador. Ay, wan nga rod. Kaslam amok pa jay may sa trabahador. Ay, adam amom din, ha? Wan, kaaruba me. Dayjay, agsimsimento alakay. Ah, kaaruba yung gayam. Kita man langan niya. Uray lakayan. Agtrabaho pa'y lang.
Kasta kumamot nila kay ko. Ibaon mo ngamin, ah. Manager nga ron ti kayat na. Mabalin ka di mat ang manager adagos. Ay na. Napilian nila kay mo no kasta. Ay, aguray man. Asit gakja ka aruba mi alakay at trabahador. May sa kayo gayam at trabahador dito, ay tata. Ay, wen ma'am, may saak kadagiti purman. Ay, nasaya at manno kasta. Sayang lang amin ti oras, no adak lang iti balay. Kaya't kukumamat ang may sirek nila kay ko. Kaya't nayamat ti construction, Saan na nga ron akayat tanadagsan ka no at trabaho? pudno anadagsan. Ngem tinapateg, ada trabaho. Ken mayat ti sweldo itan dagiti construction worker, ma'am. Apay, di ka mabain ka ni bakit mo, Henry? Iso ti agtrap-trabaho. Ang sika, adda ka lang dito'y balayaw nga agsilsilpawn. Magbirbiro kakmot iti trabaho ka. Nagado di ano kayat mo? Di dakman pilitin na nang. Day. Degree holder ak pagkiwaran daklaang iti simintaw. Ay, saan ka nga agpili-pili? Tapamilyado kan. Ay, sayang mo't ating graduar ko a kurso. Ay, tumakder ka kit didita. Taing ka agtrabaho. Ay, agsapol ka iti trabaho. Ay, una yan. Nakalablabagan dagita matam. Gapo iti kasi cellphone mo. Nasaya at man tanaglinis ka dito'y balay. Ay, wala. Tapno saan kan nga agung-unget baka. Nakaskas daw nga ro daytoy nga inaramid mo lakay. Siyak pa iti kunam. Italaang ah. Oh, bilib kan ganyak, lab. Anya daytoy nabati dito'y lamisaan apayong. Kano pa yung muna ita? Ada bisita nga imay dito'y balayan niya. Awan, ada ayamat. Amin naman. Ninanang ko, di magasitay. Kat, iso ti pinaglinis mo dito'y balay. Ni, pinaglinis ko ayamat. Iso ti nagboluntaryo naglinis. Di ka lamabain? Nanang mo pa'y ti paglinisam? Jak imbaon ko nakmutkan ka. Amom nila kay Antonio. Amok ah, kano karo ba tayo? Isaw ti porman itay dya eskwilaan. Dahil siya alakay, agtrabaho pa ilaang. Katuan ah, tasaan gayam asadot akaskin ka? Siyak man tinakita mo. Di ka umapal. Deje senior citizen, agtrabaho, ngamsi ka ang nagbigsa, awan trabaho na. Agbuyak man langan iti TV. Ngiwat mo man langan ti mangmangag. Puro paggastusan ti amom. Internet, TV. Di ka mat nga rod makaitad iti pagbayad iti kuryente. Ayan ni Donna. Apay ay abirukan nyo kanyak. Adak dito'y salas, manang, nanang. Henry, nakailad ka taditan nga agsilsilphone. Ay, ayan, dagiti apok. Ay, adada ijarwar amaki ay ayam, nanang. Nay. Anya day ta ilislistam aya. Tagitoy babayadak iti binulan. Ibad budget ko ti sweldo, tawam matrabaho dyan ta anak yo. Ay, unay daytan. Ay na, mababainak nga ron iti dayta nga ugali ni Henry. Ay, dumakdakkel ti paggastusan min nanang. Ta dumakdakkel mo't dagiti ubing. Ay, lakit di Ay, jak amo, na niya ti aramida kan kuana. Balasang kaw, kastoy ti aramidam. I-off mo amin a kuryente kas kada internet. Saan kayo nga agaramat iti kuryente? Ay, wunan niya. Wan, padasam. Barang mapilitan nga agbirok iti trabaho na. Ay, agyamanak iti dayta asing-asing mo, nanang. Sige, tainak man makiayayam kadag iti apukaw. Ay, wan gayam, nanang. Agyamanak iti panaglinis mo dito'y balay din na minsan. Ay, awan anyaman na, Donna. Nay, papingay.
Sa anak mo na makakonek iti internet. Connection not available kung ano mo tan. Ay. Ako pa nga tan. Anyak napasama kan. Love. Apay aya. Sino katamsamot ti password na iti internet tayo? Apay kumasok ka ta. Jak mo tan makakonek. Kinapudno na. Awanan ti wifi dito'y balay. Anya nga awanan. Pinutid dan ti linya. Ha? Taapay. Oh, kas talaunay apan nakakigtot mo. Kat saan tayo mat nakabayad? Anya? Saan ka nagbayad? Gaputawanan pagbayad ko. Siyak matla amin ang ti para bayad kadagiti bills. Bagas kas kada sidaan. Siyak amin. Anya? Nasaysaya at langan nga awan internet. Ta isupay abay bayada. Unay matan. Apay di mo binayadan di kuryente. Nagsip nga di panganan. Saan la dito'y panganan? Intero abalay kat nasipngat. Jak na ruam di gas ti silaw. Ay anusam Tawan mat inted mo pagbayad iti kuryente. Ay unay matan. Pudno mat Nasiita naksan iti si Abangus. Nagpartak kayo ang nagtrabaho, tata. Adu kami ngamin ngagtrabaho, ma'am. Ken napigsa ka pa'y ngagtrabaho. Ay adu ati-atiwak dita no pa nagtrabaho lang ti pagsasaritaan. Kat nila kay mo ngay, isarek mun tadda kadwaming agtrabaho. Ay na, idi pa'y nga ibagbagak day tata. Ngamsaan na akayat. Kahit anyalangan ti aramiden na iti inaldaw. Si kansalang matiagtrabaho, ma'am. Ay, sayang nga ron ti kina-degree holder na. Nilakay mo tay example jay pagsasao ako nana. An-anwam ti Mr. a degree holder no ni Mrs. May ti bill payer. Ay, perme, tata. Kat no nagpili nga min iti trabaho. Ay kat anusam amam, kastala ti biyag. Day, apay nga adda ka. Nanang man. Umay ka ba't bisitaan? Ay, naumakan nga agsilsilpon ni Jabalayaw. Anyat masida dito balayaw nanang. Ay, ada na bati iti pinartik ang manok idi kalman. Apay, awan si daan yaw. Awan nga rod makukwarta ni bakit kaon. Day, tapay lati ibagbagakken ka iday. Nasken nga agtrabaho ka, Henry, tasi ka ti padre di pamilya. Kwarta man nanang. Na, siyak pa'y a senior citizen ti dawatam. Ay kat nooman ay lang nga igatang mikan ni tatang mo iti maintenance may, jay maaw-awat may, a pensyon may. Umay ka maturugan rabiin. Agar aramidak pa iti lesson plan ko. Maturog kalatan. Makaburing ang iti balay no kasto nga awan kuryente. Awan pa'y wifi. Awan pa'y masida. Wala, umay ka mutan tamaturog tan. Di nakalbi-kalbitan ko nak ne. Busy ak. Ang yamat kasto yan. Awan lang rod amin nun. Hindi mo pa'y kayat yag pakalbitan. Apan manin nagtrabaho da taon. Ay, kastala ti biyag. Agagagat tapno agbiag. Tata. Oh, Henry. Sumre ka man mat iti trabaho data. Nay, pagsarsaritaan da ka lang kini bakit mo idikalman. Ay katwan nulakat maanusam ti agkiwar iti siminto kas kadagbagkat. Manusak, basta da trabaho. Ma'am Dona, umay ka. Ada ipakita ka na. Anya dayta. Excited ka matla unay. Di ko na katawan trabaho nila kay mo. Katalaga mat nga awan. Asino nga jay agpalpala? Ni matlakay ko dayta. Mas daawak nga rod, idi nakita. Isukat niya talaga dayta?
Ay, kat isuot mo ajay eyeglasses mo, tapno mabigbig mo ang nasayaat. Ay, iso nga agpaiso. At dan trabaho nila kay ko. Nay, nakita na kan. Agpay-payapay. Ay, kat payapayam mo na. Makapakilig kayo manadwa. Ay, na-sweet kayo magaya man niya. Ay na, italaang ata at dan trabaho na. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Anwem ti Mr. a degree holder. Nunimat Mrs. ti bill payer. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Awan serbi ti kinagwapo, no di na kamat irespeto. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Ay, nasaya at magkakabagyan. Taimay kayo amin dito'y clan reunion tayaw. Ay, itatayo madlangan nga agkikita. Adda maninday ti bakit analaing asumaw. Di ka man agsaoy ti kasta. Ay, ang mga numangag na ka. Pudno man. Donasyon ko, jay may sabuo, alitsyon. Ay, mayat ano kasta? O, nangag mo manong. Mangruging agpalastog. I-announce na pa'y talaga. Ay, Robert, kaanakan. Apa yan tay? Ay, saan samot ana ipark ni uncle mo ahusto jay Logan. Ay, mabalin ka day, amapan mo ipark ana imbag. Ay, katuan tay. Day talaga yam. Oh, adto'y titulbag. Para mag-atalaga. Nagatigdog matan ti pila diti pangalaan iti makan. Nay, si kamagayam day taadda di talikudak insan bet. Wen manang ani. Sa anak ang mabalin ang makipila iti mabayag. Imbatik lang dagiti anak ko iti likod. Anya, anak ko kunam. Apay, mano ti anak maun? Talon Na, duwala ang atawon asaan taan nagkikita. Talon ti anak maun. May sa idin ti anak ko Idi na ude anak kita tama nang. Kita manlangan niya. Si Kangay manang anay. Kumusta kan? Ata ka din asawam? Wano ata ka din lakay mao? Awan pa'y. Di mo kunan single ka pa'y lang aging gayta. Wen, single pa'y. Kat kaano ngay ang makiasawa ka? Manang, siyak man lang ti umuna. Amangan nga minagsangsangit ang dagiti anak ko. Ayun sige. Dito'y kaayan po. Agsukat na. Sapay ko ma, kaintun sumaro no aklan reunion tayo. At dantong matan asawam. Anay? Ante? Ay, agtugawak man diti abay mo. Ay, katuwa na, ante. Sika lang amin ti awan partner na kahit. Ulitin nakmanan day to abak. Ay, wah. Kurang ti asin day to iga doon yan, ante. Ay, jakpay naramanan. Taday to lechon nga indunit ko ti kayat ka. Apay, saan ka nangala? Nangato ti kolesterol na day, tante. Jak kayat ti lumumog. Agpasiksi ka pa lang. Ket awan sa mo tagar-aram kan ka. Kuna. Sino nga tayo ti nagluto dito iga do? Awan sa mo Ricardo na. San anaimas? Ay, anay.
Kano ka makiasawa, ah? Ay na, tila damdamagan nyo matante. Dahito iga do ti pagsarsaritahan ta. Ay no makiasawa ka. Agi donatak iti may sa alit sound. Iso makiasawa kan. Na, anya ka matanante. Apay apilitan na nga. Nay, apay, masair kan samat. Kasano, iga do dahito ibagbaga. Ipilpilit mo dahito panaki asawa. Ha? Makitamday ta, anay. Ay, bakit kan? Anya? Agdamda magaklangkan ka. Makaungat kamutan. Isuarom ba nga makiasawa kan? Na, anya nga tati connection na itay. Mayat ti makireunion na. Rumbang lang at tinawon ang maadaan tayo iti reunion. Anya ngay matipanag ko na, mading ka. Jakto kayatin timapan. Si kanto lang. Nay, apay ngay. Saan ka kadi anagin jawi? Kat no nagado amakan. At dapay dyan nagdakal alay tiyon nga indunit ni Auntie Vilma. Ay, dandanin tupay inapaday jabakag. Apay ngay mat. Kasano, tila damdamagan na. Anya kumangay ti bibiyang na no agbakbaketak abalasang. Anya ayat imbagbaganakan ka. Sign of aging. Kung kuna nakiti, ay adula aming. Kat punumat ngamin kita ma, kaguram tinatagari nga aglawlaw. May saka magmanong. Ay, mas kayat mo nga agyan dito'y baryaw. Win ata na ulimag dito'y. Kahit anya ngay kumaita. Ne. San sa kan apabanglo day ta ibulbulsam? Kwa, mentol da ito ipahid ko dito'y muging ko, no sumro ti migraine ko. Daytan ti sign of aging ako nada. Sige, pagtitinulungan da ko. Tunay kayo mutan. Si kamot. Nakapilpili kan tumot nga may. Ani, busy ako unay. Iskaman lang ti mapanay bangko. Ay, kato na. Awan sa bali ang maibaon ko dito yung office. Si kalang ngamin, ti kabisado nan iji bangko. Wen, awan problema. Agtaksi ako na. Ay, apay nagtaksi ka. Itulod na ka ni Dong. Anya? Ay, nasingpot ni Dong. Ay, di mo man virgin ti aldaw ko. Ay na, ingkan. Itay nakapay nga urayan ijerwar. Adan ijay service car. Good morning, ma'am. Ag-drive ka kit din. Day tadalan ti kitaam. Sana siya. At darigalo ken ka, ma'am. Saan ko a birthday? Pabitlangan. Na, apingin sardeng mo day tulugan, Iyawat ko lang matkan ka dito yung regalok, At dakit dito yung baksit. Mabit lang, mama. Nagadula kang arte mo ni aldawang. Para ken ka, mama ani. Ay na, saan ko a birthday ko na? Awatam ko malatanda ito yung red roses. Ken chocolates, ma'am. Ala, paandaro mo day tulugan, tamapantan. Saan ko apaandarin, no di mo awatan? Sa anak ton nga aglugan, no si kati driver. Di na ko makagura. No agayatak kan ka, ma'am. Busted ka manen for the 99th time. Saan ka kayat kunak manen? Apeng absent manen ni Ma'am Helen. Ay, kasla di mo amo. Ay, ada pagdaldalanan na dahil nga office meet tayo. Adda pagdaldalanan na? Ay na, hindi pa nga ibagbaga na nga idarom na nila kay na. Jack amuan, ano ti aramido na itaan. Adda kasta nga issue da nga agasawa? Ay, katong babaero nila kay na. Manugal pay. Ay, unay matdaytan. Awan lang aro trabaho nan. Numabartek. Ay na, dangran na pa ni Helen. Ay, kaasimat ang arod. Flang adi. Kaasi talaga. Nakiasawan tumod kami iti gwapo. Anya nga ita. Permiti sakit ti ulo na. Ado ti mangibagbaga, agwapo ka no di asawa na. Tall, dark, and handsome.
Iso asika, denggem da ito'y apagsasao. Awan ti sirbi ti kinagwapo, no di nakamot irespeto. Ganun. Uray man no, di kunada pangit. Basta responsible, ken napodno, ken nadungo. May mayatikas jay. Ane, at agur uray a bisita mi Jay Salas. Bisita? Awan mo tinamnama ag abisita. Ninsan bet, at da kano ibagana. Salama kalagip mo, daytan no adda kasapulan na. Ay naamuklatan no anya ti umay na ibaga. Kating kakasarita tapno maamuam no anya ti gagara na. Masikog ka manan. Ni manang mo, anya ko mati nakakaskas daaw, kat adamot asawa. Wala, ngam kaano lang ang idinaudi ang nagkita ta. Ako nam atalon ti anak mo. May kaliman daytoy. Ah, ay unay kan. Kasano na pasamag dayta? Di mo nadlaw? Masikogak, idi nagkita ta idi reunion. Ita, masikog kang manan. Kat gagangay, ati ada asawa na. Kas tala tibiyag ako na da, manang. No ada asawa, syempre, agsikog ka, kas jay. Ay una yan. Anya aya ti trabaho nila kay mo. Tanagpig sa ti pakinakam na aputot-aputo. Isungarod nga imayak. Taamok ang matulungan nila kay kung agbirok iti trabaho na. Taanya ko mati maitulong ko kankwana. Awan mo't amok apangisar ka. Ang mga no adda mo nga agkasapulan iti driver, tubero, karpintero, welder, kan electrician Na, kabailan na amin dagita. Nalaing nila kay ko manang. Ado ti mo na trabaho. Uray saan agwapaw. Ta naanaws kan nasingpot. Ala, bayam. Agdamagak no adag kasapulan iti kakasta nga skills. Ay wen gayam. Addamanin ka no reunion tayaw. Addamanang? May kaamanang. Agdonate ka no ni Auntie Vilma iti litson. Ipasikat nan tumanin May sabuo alitson abaka ka no ti donate na. Kita ka no makapana. Apay, awan ka di pa'y mang-escort kan ka. Boyfriend, di kayat ko asawan. Awan pay. Dahil ta kinapintas mo, awan pay. Sige ka. Kantsawan na kan tumanan ni Auntie Vilma. Siyakmet ita, timapan ije bangko. Wala. Ay, akumyuta kun. Anya ngay nga rod, awan mo tanji driver. Anya ti kayat masawan. Ay, awanan ni Dong. Anya. Uy, lawlawagan man day ta pa nagsasaom. Anya nga awanan. Apay, di mo pa'y amo? Ti anya. Ay na, nag-resign na ni Dong. Nag-resign mo lagayam. Kunaklakit din no anya tinapasamak kan kuana. Ay, concern ka matgaya man niya. Sikan tumat na ngamin. Kanayon mo abasta din. Di naksurunan. Ay na, swertin ko mano si Kati maasawa na. Kat no, nagdakkel pa, di paarambid na abalay na. Kat, anya kumaita. Uy, ado ti kwarta ni Dong anya. Amo na ti agurnong. Ken maysa, na anos. Mano natawan na nagtrabaho dito ikas driver. Adon ati na urnong na. Api ngamin ang nag-resign. Ay, concern siya. Damdama agaklaan. Kunana, atapno ka no malipatan na ka. Ad-adda ka no ngamin ama in love no kanayon ang makita na ka. Bakla, Oh, amom ka di ti contact number na. amok apay ngamin adi mo inala idikan kwa na. Ay, wan gayam. Adda i-recommenda ka mabaling nga alain a driver no saanan akayat ni Dong. Ah? Ay, sige man nga, Rod. Jay kuma all around. Ay, Robert, agmay-may sa kadsamot ang makiriyon ita. Saan ante? Kadwak ni ading ko. Naudi laeng. Ay, ingkaman nga ron iparking jay lugan ko.
Jak man amo ken ni uncle mo. Tasaan nalata nga amo ti agi parking iti lugan. Ha? Ay, katunaan tay. Ay, nakitam gaya man dya indunit ko amay sa abo o alitsyon na baka. Ay, adamanan indunit mao, antay. Win anya ngay nga road. Siyak lang mati anda kabailan na nga agdunit iti litson. Antay. Si kagayam tibak ng kada tayong agkakabagyan. Nanay, asino ngay day ta sumungad? Ha? Ay, ni aning ading ko, antay. Adamat ka holding hands na. Ay, asino ngay day ta? Ay, kat. Jemat agbalin husband to be na. Kaslam amok day ta lalaki Ha? Iso day ta jagim matang itiin la ko mi adaga ija bariyaw. Ay, nagswerte ni anay. Nanos ka nasingpot day ta lalaki. Ay, kastaya, antay. Angam, basbasit matngam ni anay. Ay, uray Ay, aguray ka, takablaawak man ida. Ay tapno ang mom, Robert. Baknang dayta, alalaki. Ay, agkasar kayon. Wan, agkasar kayon. Tapno agdunitak itilitsyon. Wen ante, agkasar kamin kinidong. Ay, wan. Dong gayam ngagpaiso tinagan na. Nalipatak meten. Agam amo kayo, ante? Ginatang ko jay dagada. Ay, anay, katnubak nang daytoy napilim mapakiasawaan. Kun, nasingput, ante. Ay, wan. Ay, kastala tibiyag ako na. Ay, dimtang matlaan nga tinapintas agasat mo, kaanakan. Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Awan ti serbi ti kinagwapo, no di na kamat irespeto. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itinkay panang tarabay. Kastala ti biyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Di ka makibibiyang iti biyag ti karubam, tapno maliklikan tiin kay panagsubang. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Anya jay ari bungbungan da ijay igit ti kalsada. Umay kayong gumatang iti special alako ka, Diyos. Hoy, Maritel, sumaykan. Darasem, sakbay may busan ka. Apay, anya day ta, Diyos. Ay, basta special da ito, ay. Umay ka, tanang kasailak ita. Ay, syakman pa'y tilakwam. Tanay, mapanak pa'y agluto. Ang dawaw. Ay, winan niya. Ay na, sigurado asan kang amaban, no, ga makichismis itagmalmalam, babae na tida ito, Diyos. Nuwan. Iso nga isupot mo na ito gatgatangan. Uray si ka, gimatang ka magayam nana. Nakasil ka no nga men. Buy one take one, jakit di gumatangan. Para anya day ta, Diyos. Nakangis-ngisit, matikulor na. Diyos kanu da ito'y para kadagiti chismosa. Aya! Hey, iso nga ing kamutan gumatang sakbay ang maibusan ka. Kanya tayo taginatang buha si daan. Ay tinapa ta isulang matipakaan na yan jay kwartak. Tinapamanan. Mga no jay pa'y natangtang kan ti ginatang mau. Sapay,
Nagri at tagngal-ngal taday. Awa mangipon ng dataap. Ay, saan kan ngagsid no nakarikreklamo ka? Di ka pa'y makagatang mo't itinaimas asidaan. Awan nga rod kwarta. Iso asaan ka man ngagpili-pilay? Kanya ta nakasupot nga igambaw. Ay, Diyos, daytoy. Diyos. Isu tinangigata nga iti kwarta dayta Diyos. Ay, saan kan makibiyang alaklakayan? Nah, Kasaan basta-basta a Diyos, daytoy. Kasapulak, daytoy a Diyos. Imbag ta saan ka na ibusan iti Diyos, Marites? Mabili mo, dahito alakaw. Nagado tigim matang. Ay! Kat italaing met ngamin amadaan iti Diyos para kadag iti chismosa. Kaya't naasawan. Ado dagiti chismosa dito lugar tayo. Kat may sakay jayan. Sige, padasak man nga rod dayto a Diyos no epektibo mo lang. Ay na, super effective na ita kung nakan ka. Iso nga gawid ka, antayin kapadasan. nah. Kanya nga tatiraman da ito'y nangisit a Diyos a ginatang ni Bakait. Nakangiingisi mait. Naimas nga taday taoy. Ay, hinapanandaya. Ay, napansa nakikaruba. Total, nalukataan na inti maysa. Padasik man aramanan, doon niya tiraman na. Inuman ang mamin pito iti maysa nga aldaw. Anya day ta. Ha? Ay sus, makapakigtot ka man. Nangisit mo ti kargana. Di mo biyangan dayto. Kukwak dayto. Agas ko dayto. Agas mo. Apay, anya ti sakit mo? Ay ado, ti sakit ko. Adda na karo a kanser ko. Cancer. Kanser iti bulsa. Tawan makukwartak a kanayon. Tila ibagbagamot. Sakit tinakam, gapukin ka. Artag. Naa, artek asasawam. Agtal na ka man. Iso ang kasapulak daytoy, tapno agbalinak a nasalunat. Di mo kutkut yun daytoy, tanangin na tinggatang ko iti daytoy. Mayat talaga tiriknak anaginom iti Diyos Sa anak anabanog anak ichismes kadag iti padak ababakait. Kan sa anak pa'y anaibusan iti na ichismes. Ay, mayat dayto ginatang ko a Diyos. Ay, aginumak man-manan tapno napigsa aklata. Nanananay. Apay ngay akas lanaksayan. Saan mo't anagtad-tad ti kunak? Payman. Lakay! Lakay! Ay, apay, iminom ka iti Diyos ka? Saan? Pagan ano kumaaramanan dayta Diyos a nakangis-ngisit. Apay nga raw abim masit mo't ti kargana. Aha, jak pagan ano dayta a Diyos. Langa na laangan kit saan anaimas. Ay, di mo ramramanan daytoy a Diyos. Ta saan aparaken ka daytoy. Balbalagan ka. Oho, pagan ano ngay ramanan. Para lang kadagiti chismo sa daytoy. Ah, Dayta, titantandaan na. Wanya, Marites, kumusta tirik namin ti panaginom mo iti Diyos? Mayat sika. Ay, talaga amayat. Ado ti nakaibaga amayat a talaga. Oh, anya tinarik mo nam. Kasla saan ang mabambanog dayto niwat kong agchismes. Napadasa mon. Aguma kaita na makichismis. Una, idi, may salaang nga oras ang makichismis ak di ta kantina. Mabanog adagos dayto niwat ka. Angam ita? Ay nauray agmalmalom sika. Nagadoa talaga ti amo machismes kumaray. Ay, sakpay mati ko na. Kaslasaan ka mabambanog. Adda ngamin inumak a Diyos. Diyos! Wan,
Diyos, para ka nakiti nalaeng amakichismes. Ay, nagmayat si ka. Epektibo at talaga. Kaya't mo apadasan. Amangan mo't numay kontra iti sakit ko. Ay agas paikit di Ha? Adyatay ko na nga istorya. Maipapankan ni Marites. Ay, wen gayam anya. Ay, amom ka day, aday jay amarites. Agsasalo pang gayam ti utang na. Ay, Kurt, kapada na nga ro, dagiti daddo maakalugaran tayo nga ado ti utang da. Ay, sabale ni Marites, maray. Apayan ako na masabalay. Ngamen, gapu iti kinaado ti utang na. Uray nala itartarayan, dagiti nakautangan na. Itartarayan na? Katuwain, ilamlamangan na pa'y idaa. Ay, nakababain matlao na yan no kasta. Ay, talaga anak kababain. Ay, di mula istoryaan iti sabali tasyak ti madaksan. Ay, dua talang ang makaamaw iti daytoy. Ay, wan, dua tala ang makaamaw, maray. Aguray ka man. Ninsamot lakay ko dya magmagna. Ay, wan, nay, nakasarukod gaya man nila kay mo. Makarwar gaya man dita balayaw. Ay, sa dino nga tatipapanan na. Ay, panawan ka pa, maray. Ay, lakay! Lakay! Sa dino, tipapanam! Ay, sa dino, tipapanam. Dita, Sa dino, adita. Basta dita, apay aya. Dandan nila nga rudan saan ka na makapagna. Makikaaruba ka pailaan. Ay, ditakan. Dapay kayat kong istorya. Anya nga istoryan nga ibagbagam. Ay, agsubli ka man. Ay! Nagapapuran na pimanaw. Kaslaawan mo't tan sakit na. Jay salbag alaklakayan. Ay, aguray ka, tata. Ni bakat kun samot tantis istorya mon. Ay, ada kagayam dita igid. Ay, kunak no awang ka Ay, itayak pa ngagdengdengag iti istoryam, tata. Awan mo inis istorya ka maday. Istorya at tila pagututangan ni bakat ko akam kamaten pa yan ti Bombay. Ay, dayjay. Kapudno mo nga main baraw. Ay, ibabain dakmat unayin iti daytang istorya nyo, tata. Mabain ka, iso mo ti pudno. Kaano ka pa yan nagbalin at chismoso? Lungag pa iso, tata. Nang rugi ma iti di minumak iti nangisit adyos. Ginatang ni bakit kao. Nangisit a Diyos. Anya ngay dayta a klase a Diyos. Apay, sa dino ti papanam, Marites. Agbirbiro kakman iti kachismis ko, nana. Agbirbiro ka. Katadaak mat ditoy. Ay, mabalinti makichismis kan ka, nana. Ay na, umay ka tag chismis ta. Una, kasla ipatay ko nga may nudyak makapagchismis. Ay, agpada kayon kan ni Kumari Libeng. Kano nagado ti inchismis na may papankan ka. Anya, inchismis na kan ka, nana. Ay, sa ospirmi Anya nga itimbagbagana. Sa adon, narigat no maamwam. Ibagamutin, nana. Apay, pudno aya nga ado ti utang mo di mo baybayadan. Unay mutin, day tapay mutin is istorya na. Adan sapay kano nangidarumken ka, gapo iti saan mo anabayadan nga utang. Ay sus, makaungatak no kas talaang nana. Jak makontrol to'y riknak. Talaga ang mapan ko apang. Ay, saan Di mo aramidan dayta, Marites. Jak amo apirpil dyan nakgayam daya bakit? Ha? Mapan ko apang! Makita dayjay abakit ti saan napay anakit kita Apolos. Ipakita kan kuha na asa anak basta-basta. Ha? Makipinongo ta kita. Aguray ka.
malabsak met ti balay ni bakla. Anya nga tatir aramiden na di ta balay na. Ay, inak man kita. Julie! Julie! Ni, awan samot di tao. Ay, siripag man dito yung tawa. Kas lagbay payo man. Ay! Anya nga taday dyan. Adda manin ilako kadagiti chismosa dito'y barangay. Huwarta manin! Na, Ay! uging mo jay baybay-wun na. Ay! Kaya't naasawan. Uging jay aramiden na adyos ng ilakla ko na kada kami. La la la. La 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 la. Anay! Anya di nabadak akon. Lansan samutan. Ay, anay ko. Sino na ita? Anay, sana ka makapag Ay! nagsakit tayo sa Sino na ita kakanatutok huna? iti lansa. Ay, umayon ni bakla. Hoy! Anya der aramidam dito'y ruwarti balay ko, ha? Ha? Agsirsirip kanya. Saan? Siyak lang aron tinakabadak iti lansa. Ay, oh, di mo tupay ngamin malinisan kan maurnos madag ito'y nakalanlansa kay kayo dito'y. Idarom ka, Marites. Na, tapay ko mga idarumnak. Ha? Siyempre, privacy. Imay ka iti paraangak asaan ka nagpakpakada. Oh, si kanto pa iti darum ko. Ah? Anya ko mati pang idaromam kanya kaber. Day tailaklakom adyos kada kami. Binayo gayam nga uging. Ah? Oh, asino itatirumbang ama idarum ka data? Kwa, Marites. Ah, Ay, idarum ka talaga! ha? Saan ama balinda ito yung aramidam kada kami? Ay, kwa, agbayad aklangin ken ka. San kalangin nga agdarom? Si kakit dimat. Kas kalaan another. Kano kumarita. Hoy, Marites, agsarita taman. Nabartek ka manan? Nakainumak labasit. Ichis-chismis da ka dita pag-iinuman mi. Saksamat itan ti pag-iistorya anda dito'y lugar tayo. Dayta ti maganab ti chismo sa akaskan ka. Agas man, tagimatang kapay gayam iti Diyos, tapno pumaot ti panagchismis mo. Ah, ay wala kay. Naiskam kami. Uging magayam ti aramidan ni bakla a Diyos. Kunak tupay kat. Uging nga inasukaran na. Kanti nakaraw. Nakarugrugit ya pagbaybaywan na iti uging. Gunggunam So ajak kamoy tano asino ti darum ko. Dayjay abakla, wano ni Nana Libing amang ichis-chismes, kan mang perper di kanyak. Kastala ti biyag, bakit? Ay saan ka ngagsawi ti kasta? Ah, Agdarumak kunak tumag. Ay, idarumnak mat kanon ni Marites. Ay, si kalayang ayan. Uray sakmat. Idaromnak kano. Sabay di kano ka nga tuwan na pangukuman. Ay. No kasta, agpadata na may balod. Lakit di Kasano nga ta, di pogi a boyfriend ko. Ay na, awanan ti mga iwan kanila kay ikaw no may balod ay matayin na din na oras. Ay, kasanungay nga tan. Ito magisarita kini Marites. Agpakpakaasitan, asaan na tanga idarom. Wala agam pakawanan na tangata. Nalakayamot ti mamakawan no tila inis istoryayo kanyak apuro pamirde. Ay, basol jay Diyos, alako na. Nini. Apay asak manente aking basulan. Pudno mag, manipod ininom ko day ja Diyos alakom. Sana ko na mabambanaw ka makichismes. Kwa. Dinayo lang ang mat nga uging dayjay nga adasokar na. Kasano nga epektibo ang sasaw mo? Ah, Ay, okay. Ay.
Madinsa! Ay, santay nga gaapa. Pagkawanan da ko, ano nakabaso lang kada kayo. Agpipinasin siya tayo. Tadamot amin basol tayo, ititunggal maysa. Ay, wan matkit di Ay, pakawanan nakmatan Marites. Jack ul-ulitanan. Hay, tandaanan nyo, di pagsasao ako na. Di ka makibiyang itibiyag ti kaarubam. Tapno maliklikan ting kay panagsusubang. Oh, nawatan nyo. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka makibiyang itibiyag ti karubam. Tapno maliklikan tin kay panagsubang. Tampok dito'y programa tayo. Gustala tibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Glenn Binawe. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kastalatibyan! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.